Ngiyabonga kakhulu. Igama nguThabani Mlilo ngifana ka-Ezra. Ngiphuma koBulawayo eLuveve Gwabalanda. Mina umsebenzi wami ngiyaloba ingwalo njalo ngiyafundisa abatsha mayelelana ngokwenza kwamabhizinisi kumbe ngokuba ngama-leaders in different capacities. So umsebenzi wami ngokufundisa ngokuthatha abatsha ukuthi basuke endaweni ababe kuyo bahambe kwelinye ibanga eliphezulu. So umbuthano nje uqhakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezitshiyeneyo zokuthi benza amabhizinisi abo lokwenza ama-projects achiyetshiyeneyo ababe bengawathatha bewenze besendaweni ezitshiyeneyo. So umbuthano nje uqhakathekile ngoba kulokufunda kulokuhlangana kwemicabango etshiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Ukulabanye abathi nxa ngile idea yami njengomuntu omutsha angisoze ngitshelo seceleni kwami ngoba ngayitshontsha, kodwa lapha bekuthiwa hayi tshelana nini lincedane. Yebo, and singakutsho ukuthi nxa umuntu esesaba ukuthi i-idea yakho ingatshontshwa, akula idea entsha. Into abantu ofuze bayizwisise njalo bazwisise ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, right? Ukuthi ube lapho khona njengomuntu kufuze sigqoke, kufuze sidle, kulomuntu okufuze ayenze khonokho kube kuphumelele. Njalo nxa silama-ideas kuyafanana, kufuze konke sikwenze sihlanganelane ndawonye so that kube lendlela enhle yokuthi lawe uyaba lokuthaba nxa ibhizinisi lakho lingaphumelela kumbe i-organization yakho ingaba lempumelelo eyayitholayo. So indawo ezinje yikho okuphuma khona ukuhlangana lokufundisana njalo lokuthola abantu abangakuncedisa ukuba uyebangene elilandelayo. Sitshayela ihlombe phela i-US Embassy nxa kunjalo ngalokho ayenzileyo ukusibuthanisa njengabantu abatsha lapha. Ya, sitshayela ihlombe kakhulu and siyabonga and sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa so that abantu abatsha bathole isikhathi sokuthi bahlangane babonisane indlela zokuba ba-improve amabhizinesi lama-projects ababe wayenza.